situacija. Kod Trakla upravo imamo to da iz nekoliko slika koje deluju kao da su potpuno izdvojene, samostalne i ne povezane jedna s drugom, daje treći smisao, dakle ono čega nema u tekstu, a što je notirano da ga čitalac pronađe i doživi. Sljedeća osobina njegovog pevanja, modernost, sinestezija, zamena čulnih utisaka, njegova je neotklonjiva navika, tako da se zvuk vidi, a boja čuje. I mnogo toga još tako posvuda u čitavom delu. Sljedeće, ni u čijoj poeziji, kao u Traklovoj, nema toliko boje i hladnoća je plava, ali ne funkcioniše u njoj takozvana lokalna boja, ono što se zapaža na objektu pisanja ili slikanja. Svemu boju daje on, Trakl, iz sebe. Strpljenje da nađem nastavu. Po tome tipični ekspresionist, kao primjerice Franz Marc, koga je iz samog Trakla proždrao polifem rata. Četvrto, peto i tako redom. Palanski je u svoje naume uzeo Trakla između ostalog i zbog vremenskih povoda. 100 godina od kraja Velikog rata i isto toliko od konkretnog reprezentativnog učinka te globalne pojave, Traklovog umiranja skroz i konačno Traklove smrti. I još jednom je potvrdio svoju virtuoznost prilikom prevođenja, još više prilikom prepevavanja poezije pisane na nemačkom. A ima kod Trakla tekstova koji su srodni lirskoj prozi i drugih koji su pisani u vezanom stihu koje on prepevao. Čini mi se čak da su prevodi i prepevi mestimice koncizniji i pesnički nego originali. Ali to verovatno treba pripisati razlici između nemačkog i srpskog, razlici jezika. U nemačkom, pa shodno tome i u Traklovim tekstovima, mnogo od toga se izražava složenicama, dok se u srpskom jedno izdiče jednim. Sledstveno, original je pretenciozniji, pa i patetičniji, jezički posredovaniji, razuđeniji, nego što je njegov destilat u srpski jezik. Zaslugom Zvonimira Kostića Palanskog. No, da ga niko ne bi bez pokrića hvalio i ne daj Bože kudio, Palanski je svojim prevodima i prepevima ogledalski supostavio original nemačkoj. Pa ko hoće i može, nek se uveri šta je svojim umećem postigao. Razgovor o ovoj knjizi ne treba dovršiti, a da se ne čuje detaljnije šta piše u pogovoru ovde prisutnog našeg prijatelja i saradnika Kocića. Mislim da bi umesno bilo da neko od reči do reči pročita taj pogovor, jer je uzor kako treba pisati poeziju. Hvala lijepo.